stojim pred vama, govorim, ali nema govora koji može obuhvatiti sećanja i emocije. Bili smo vihor Srbije. Čim smo osnovani i progovorili, više od 1 milion ljudi u nama je prepoznalo svoje vrhunske želje. 9. mart, Vidovdanski sabor, Junska Golgota, Ravnogorski sabori, tromesečne demonstracije, Depos, Zajedno, DOS. Misao me, evo, odvede u selo Dubnica u okolini Vranja u decembar 90. kad nam pucnjem u leđa ubiše Slobodana Ivanovića, našeg Gigu Moravca, kako smo ga zvali. Čuvam umrlicu njegove majke Olge i supruge Vaske, a verujem da je Vaska ovde u dvorani. Citiram, boljševičkim mecima usmrćen je u svojoj 29. godini otac maloletnog deteta i muž samohrane majke samo zato što je bio član Srpskog pokreta obnove. Samo zato što su bili članovi Srpskog pokreta obnove ubijeni su i Aca, Saša, Rade, Džeri, Beli, Giška, Lazar, Milutin, Milorad, Peđa, Vesko, Zvonko, Vučko, Gaga, nema kraja. Više od 100 njih i 1000 njih nasilno mobilisanih za pogibiju u suludim ratovima jednog suludog režima. Zbog njih i njihovih snova, zbog vas i starih i mladih članova Srpskog pokreta obnove, zbog smišla naših žrtava i stradanja, zbog očaja našeg koji izaziva Srbija u siromaštvu i ritama, zbog još nerođene dece koja moraju odrastati i živeti u boljoj Srbiji, moram ja, morate vi, moramo svi, mora predsjednik Republike, mora Demokratska stranka, moramo svi naći snage u sebi da menjamo i da promenimo. Budimo ponovo misionari kao što su nekad bili prvi hrišćani i kao što su članovi Srpskog pokreta obnove bili 90. i 90-ih. Od čoveka do čoveka, licem u lice, iskreno i strpljivo, prihvatit će nas onoliko koliko u nama budu prepoznali sebe, a u našem programu i rečima svoju muku i svoju nadu. Ne obećavajmo nemoguće. Nagrada birača za laži političara počinje da kopni i u Srbiji. Govorimo ljudima istinu da ulaskom u Evropsku uniju Srbija ne ulazi u raj, nego izlazi iz pakla. Kažimo im da ulaskom u Evropsku uniju Srbija neće ugroziti svoje istorijske, duhovne, ekonomske ili ma koje odnose sa narodima i državama izvan Evropske unije. Vratimo se selu i seljacima. Tamo je narodni duh najočuvaniji, a strah od budućnosti i to skore najveći. Svake godine umiru desetine naših sela. Tu kugu može zaustaviti samo evropsko uređenje države i njeno razvojno okretanje selu kao temelju i ekonomskog i biološkog oporavka nacije. Agonija omladine opasna je rana Srbije. Današnje devojke i mladići nesrećno su pokoljenje koje je rađano i odrastalo u zlom vremenu smrti i mržnje, ali su i žrtve naopakog sistema vrednosti u ovom sadašnjem vremenu. Pošteni rad gubi smisao, jer se od bednih zarada ne može pristojno živeti, a kamoli razmišljati o kupovini stana i zasnivanju porodice. Kako da se mladi čovek raduje diplomi i zaposlenju,
kada na nacionalnoj televiziji vidi da devojka za priznanje da je vodila ljubav sa svojim ocem dobija nagradu od nekoliko hiljada evra. Toj mladosti koja je očajna, danas se u svest i podsvest utiskuju totemi poretka koji je skrivio beznađe i žalosno stanje čitave nacije. Ubica sa 4 presude od po 40 godina zatvora reklamira se kao književnik, a intervju koji on daje u zatvoru štampa se kao najduži feljton u istoriji srpskog novinarstva. Mnogi mladići i devojke Srbije danas u svojim rukavama stiskaju pogrešne zastave. Ako su za srpsku desnicu, kao što javno govore, onda je njihovo mesto pod zastavama Karađorđa, Dositeja, Vuka, Obrenovića, Karađorđevića, Vojvode Mišića, generala Mihajlovića, Cvijića, Pančića, Tesle, Pupina, Milankovića, Crnjanskog, Andrića. To su zastave desne, evropske i pobedničke Srbije. Dragi prijatelji, ceo 19. i početak 20. veka srpskog naroda nosili su pečate borbi za oslobođenje, demokratski razvoj i ujedinjenje sa nama najbližim narodima. Pobedom komunističke revolucije država je ostala bez temelja demokratije i to će biti centralni uzrok njenog krvavog raspada u poslednjoj deceniji minulog stoleća. Levica je srušila veliki istorijski projekat srpske desnice. I srušila ga je levica vaspitana na raju sibirskih gulaga, a ne srpska proevropska levica Svetozara Markovića, Dimitrija Tucovića ili Živka Topalovića. Na montiranim sudskim procesima u Beogradu i pri likvidacijama desetina hiljada protivnika komunističke diktature skidane su glave i srpskoj evropskoj desnici i srpskoj evropskoj levici. Tajne grobnice iz 44., 5. i 6. godine ponovile su se krajem veka i počinit će ih baštinici te iste ideologije, a ne srpski desničari, kako piše u haškim i drugim optužnicama. U tim godinama apokalipse desna Srbija bila je sa srpskim pokretom obnove i snažnije od ikog drugog žigosala i taj rat i ratne zločine i etnička čišćenja i tajnovite grobnice. Zbog te svoje hrišćanske i moralne vertikale mi danas najglasnije zahtevamo da se napokon otvore i tajna gubilišta od pre 6 decenija. Kad se to desi, a mora se desiti, oči srpskog naroda uverit će se da je isti rukopis dželata iz vremena početka komunizma i vremena njegovog sloma. Današnjoj Srbiji koja žuri u Evropu potrebne su njene obe evropske ruke, i desna i leva. Već 2 decenije naš strateški partner je Demokratska stranka, koja je za Republiku i članica je Evropske socijalističke internacionale. Mi pripadamo desnoj porodici evropskih narodnih partija, programski smo za parlamentarnu kraljevinu. Teza i antiteza, ali u istom smeru, sa istom namerom.